Nabi maju dalam perang necang terkuasi kafir. Hamzah kalah kuat gerang sang betan yang le. Allah bedah Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi. Ata kuda mepasang maju dalam perang sabi. Allah Nabi ne yupe genderang tanda perang si kafir. Allah batu jobla Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya neyu perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelap jikepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelap jikepung Nabi. Allah tetap Nabi Muhammad tinggai negara Madinah. Tunduk perintah Allah neyu perang negara bukti. Allah situn Nabi dalam perang pedang agama Allah. Agama Islam dedam sayang kawafun Nabi. Allah Ali bin Abi Thalib angkat je ke pahlawan. Tegah naban dengan Zulfaqar gepenari. Allah siga gesinta berkafir dalam tanah kaji lemsikan. Kafir yang ladam pingsan jikalan Sayyidina Ali. Allah Nabi ne yupeh gendra.